Pamirsa pawawahan kasus COVID-19 sane kauningin Bali ring tanggal kalih Januari warsa kalih tali selikur saya nincap. Yening sayang ring warsa sedurung nyani. Kuentenan kasus langkungan 150 diri dados nyani wilangan kumulatif kasus sane ketampenin ring Bali selami tambis dah sebulan kantos langkungan plekutus tali diri. Keuningin talar indik krama padam saya nincap, yening sayhang ring raines durung nyane. Anutin data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wenten langkungan 150 diri sani terkonfirmasi COVID-19 ring tanggal kali Januari. Dados nyane wilangan kumulatif kasus kantos langkungan plekutus tali diri, jos punike pasien sani padam keuningin mawawah 5 diri. Dados nyane wilangan kumulatif kasus padam ring Bali, sangkaning COVID-19 kantos langkungan 503 dase sia diri, luwire 506 likur WNI miwa 3 diri WNA. Ngeninin indik pasien kenak wenten 110 likur diri. Dados nyane wilangan kumulatif pasien kenak kantos langkungan 16 tali diri. Kasus aktif talar kuningan kantos langkungan siu diri, ipun kerawat miwah ngelaksanayang karantina ring 17 rumah sakit, tur makarantina ring Bapal Kesmas, Wisma Bima, UPD Nyitdah, miwah BPK Pering. Bali Pos Nguningayang.